Ibi byiza nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network, tugiye kubagezaho icyegeranyo twise igerageza ryo guhirika ubutegetsi muri Congo-Kinshasa na Amayobera. Ni mukore subscribe, like ndetse munasharinge. Gushaka kugerageza guhirika ubutegetsi biherutse kuba Kinshasa bikomeje kwibazwaho na benshi babona ko hari ibibazo mu butegetsi bwa Tshisekedi byo kubugundira no kurwanira imyanya ikomeye. Amakuru avuga ko amakimbirane hagati ya Perezida Felix Tshisekedi na mukeba we wa politike Vital Kamerhe ashobora kuba intandaro y'imvururu. Nk'uko amakuru amwe bitangaza, yaba ari inzira y'amayeri yakozwe na Tshisekedi yo gushaka guhindura itegeko nshinga no gushaka kwiyamamariza manda ya gatatu, bityo akigizayo Kamerhe ntashobore kwiyamamaza mu mwanya wa perezida. Iki gitero byavugaga ko ari igerageza ryo guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi cyagabwe ku rugo rwa Minisitiri w'Ubukungu Vital Kamerhe no ku biro by'umukuru w'igihugu Palais de la Nation. Ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa rya Martin Fayulu ntabwo ryemera imvugo yo kuburizamo kudeta yashyizwe ahagaragara n'ingabo na guverinoma ku bitero byibasiye inzu ya Depite Vital Kamerhe na Palais de la Nation n'abantu bitwaje intwaro. Mu itangazo bashyize ahagaragara barasaba ko habaho iperereza mpuzamahanga ryigenga. Rikomeza rivuga ko bigaragara neza ko ikiswe kugerageza guhirika ubutegetsi gitera kwibaza byinshi kuruta gutanga ibisubizo, kandi ko ishyaka ryabo SD rifite uburenganzira bwo kwibaza ko mu minsi iri imbere hashobora gutegurwa ibindi nabyo bimeze nk'ikinamico ngo nyuma y'uko habaye amatora y'abaringa mu kwezi kwa 12 umwaka ushize. Nyuma yo gutera urugo rwa Vital Kamerhe, abagabye igitero bashoboye kwinjira mu ngoro y'umukuru w'igihugu. Umuhanga mu bya politike muri Congo n'uwitwa Jean-Claude Mputu arakibaza icyateye icyo gitero. Ati aba bantu bari bafite gahunda ikomeje kuba amayobera, kandi nizera n'umutima wanjye wose ko mu minsi iri imbere ubutabera buzakora akazi kabwo, ko inzego z'ubutasi zizakora imirimo ikenewe, kandi ko ibihugu by'amahanga bifite abenegihugu babyo bagaragaye muri ibi bikorwa bazagaragariza ukuri kose ku baturage ba Congo, kuko igihugu gikeneye kumenya uko byagenze. Imirimbanyi yo mu rubyiruko ruhana impinduka muri Congo-Kinshasa Bienveni Matumo, umwe mu myanzuro ngishobora gufatwa kuri iki kibazo nuko ngo inzego z'ubutasi zinjiriwe. Twabwirwa n'iki ko inzego z'ubutasi zitarangaye? Urubyiruko rwavuye rute muri Amerika kugira ngo rugere Kinshasa n'amasasu n'intwaro? Haba harimo uburyo bw'ufatanya cyaha, hari ukunanirwa rwose kubijyanye n'ubutasi. Ibi bigomba kuduhangayikisha twese, mbere na mbere inzego ndetse na Perezida wa Repubulika. Ibi bikaba bitangazwa na Bienveni Matumo. Ibi biravugwa nyuma y'uko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC cyatangaje ko cyaburijemo umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu rukerera rwo ku cyumweru tariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi 2024 mu mujyi wa Kinshasa, nyuma y'uko haramukiye amasasu mu gace gatuwemo n'ahakorera abategetsi bakuru mu gihugu. Amashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana abantu bari bambaye impuzankano za gisirikare ndetse bafite n'intwaro bavuga ko bavanyeho Perezida Felix Tshisekedi, kandi ko bashaka Zaire nshya, ndetse banatwika ibendera rya Congo-Kinshasa bakamanika iryahoze rikoreshwa igihugu cyitwa Zaire. Ibitero byateguwe n'itsinda ryari riyobowe na Christian Malanga ry'abarwanyi 50 bafite ubwenegihugu butandukanye, wacishije live ibikorwa birimo kuba kuri page ya Facebook ubwo bari bafashe ibiro bya Perezida wa Congo-Kinshasa. Uyu Christian Malanga yaje kwimukira muri Amerika agaruka mu mwaka w'ibihumbi 2006 muri Congo, ari nabwo yinjiraga mu gisirikare. Bivugwa ko mu gisirikare cya Congo yavuyemo afite ipeti rya kapiteni, ashaka kwiyamamariza umwanya w'udepite mu mwaka wa 2011 ariko afungwa atarabigeraho, aciye mu ishyaka Parti Congolais Uni yari yashinze. Nyuma yaje gufungurwa mu mwaka wa 2012 asubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yabanaga n'umuryango we. Ndetse mu mwaka wa 2017 Malanga yashinze guverinoma yo mu buhungiro ayita Nouveau Zaire, ayishingira i Bruxelles mu Bubiligi. Binavugwa ko Christian Malanga ataherukaga kugaragara muri politike kuko yari asigaye ari mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro akorana n'abanyamerika muri Mozambique. Ubwo Christian Malanga yari ku biro bya Perezida Tshisekedi yagaragaye mu mashusho yambaye impuzankano y'igisirikare ari kumwe na Marcel Malanga, umuhungu we wari wambaye imyambaro y'umukara n'ibendera rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku gatuza. Igisirikare cya Congo-Kinshasa cyatangaje ko Christian Malanga yishwe arasiwe ku biro by'umukuru w'igihugu nyuma yo kwanga gufatwa n'inzego z'umutekano. Marcel Malanga umuhungu we ari mu bantu bagera kuri 50 bafashwe n'igisirikare, barimo abanyamerika 3 n'umunyekongo umwe ufite ubwenegihugu bw'Ubwongereza, nk'uko umuvugizi w'igisirikare Brigadier General Sylvain Ekenge yabitangaje.
Amakuru avuga ko hari abafatiwe ku ruzi rwa Congo-Kinshasa bakwemo imyambaro ya gisirikare bari bambaye bashaka kwambuka uruzi ngo basohoke muri Congo bahunge. Bivugwa ko abanyamahanga bari muri itsinda ryagerageje guhirika ubutegetsi binjiye muri Congo bigize abashoramari bafite gahunda yo gushora imari muri iki gihugu mu rwego rwo kujijisha. Abene igihugu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuzwe amazina mu bagabye igitero, ivuga ko ikurikirana uko ibintu bimeze kandi kamagana icyo gitero. Inama y'Abepiskopi Gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaganye irigerageza rya kudeta, igaragaza ko nta kindi ryari kugeraho keretse kongerera ububabare abanyekongo basanzwe bafite. Inama y'Abepiskopi yatangaje ko nyuma y'iki gitero ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye ifoto igaragaza Christian Maranga ari kumwe n'abepiskopi n'abandi bantu, kandi hari abashatse kuyifashisha bagaragaza ko bafitanye umubano wihariye na Kiliziya Gatolika. Yatangaje ko nta kibuza abepiskopi kwemerera ikiremwa muntu icyo ari cyo cyose kubegera ngo bafate amafoto cyangwa amashusho, ikabisobanura ko abashatse guhuza iyi foto n'igitero cyagabwe Kinshasa nta neza bagamije. Hari abasesenguzi bavuga ko kuba umukongomani Christian Maranga yarahise yicwa ngo ni ukugira ngo atazahishura iby'iyi kudeta, bamwe bemeza ko ari ikinamico, kandi kuba nta rindi perereza riraba ngo ryerekane uwaba ari inyuma y'icyo gikorwa nabyo ngo bifite icyo bisobanuye. Na nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network dusoreje, mukomeze kugira ibihe byiza. Nimukore subscribe, like ndetse munasharinge.